Poštovani gospodine ministre, uvažene kolege. Čast mi da uređenu zbirku propisa, pravni okvir, to je normativno definisanje. Dame i gospodo, dobrodošli na promociju zbirke propisa iz nadležnosti kriminalističke policije. Uređenicima u ministarstvu koji u svom radu na bilo koji način se sustansku podršku i naglašavam da ovakav... Da kažete šta i kako treba i šta i kako mora da se radi. I predict you will have many successes due to the adoption of this manual, and I look forward to continuing